پرون تواریخ ییٚلہِ یتھ گامس چھُ سُہ ناو زی بابُن ناگ اور وقتہ گُزرنہٕ پتہٕ چھُ سپدیومُت تتھ زی بابنس ناگس پٮ۪ٹھ ناو دوٚیِم وۄپل ناگ وۄپل ناگس ییٚلہِ کینٛہہ کالا گُزریو پتہٕ آیہِ حکوٗمت بدلن اور وۄپل ناگس پیوٚو وۄکے ناو وۄکے امہِ انداز چھُ وۄکے مشہوٗر معروٗف یتھ عاشقو تھاو کن سرتل یوٚد چھُکھ بنٛد تہٕ سۄنہٕ روزِ ادٕ کتہِ ڈگِنیار شاہِ سرحد شاہ سوار صاحب یِم زن چھِ جناب حضرت شیخ سعید احمد صاحب سرہندی ترٛنوے صاحب یِہُنٛد چھُ سلسلے نصب نامہ رلان جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہس تِہُنٛدسٕے اشتناز دینس منٛز تِہنٛدسٕے سلسلہٕ چھُ رلان کتھ کر یی ونُن روٗد کہِ ییٚتہِ چھُ اکھ ناگ تہِ توٲریخی موٗجوٗد یتھ زن وقتس سۭتۍ سۭتۍ مختلف تِم کتھٕ تہِ موٗجوٗد چھِ یتھ علاقس شیخ سعید احمد سرہندی جناب حضرت شیخ سعید محمد سرہندی جناب حضرت شیخ سعید حسین صاحب سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین یِم چھِ آز برونٛہہ 200-400 ؤری یوٚت آمٕتۍ تشریٖف اوٚنمُت پننہِ مُرشِد گامدیو دیُتمُت حُکُم تمہِ پتہٕ وٲتۍ کینٛہہ لُکھ یِم ییٚتہِ گٔیہِ فض برکتس بٔڑِس اُمیٖدوار تِمو لوٚگ یعنی نیکو کٲری منٛز درجہِ پنُن یتھ منٛز ییٚتنس کینٛہہ صاحب چھِ موٗجوٗد تہِ یہِ ہسا اوس سُہ دفنٲیِتھ تہٕ کینٛہہ چھِ باقٕے غٲفِل امہِ کتہِ چٲنۍ آسان جاے چٲنۍ چھِ تلہٕ میٚژِ بنہِ سُے نا مےٚ ونہِ یاو دٕے نا مےٚ گجِم منہِ سُے نا مےٚ ونہِ یاو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم تُہۍ چھِو وٕچھان وائس آف صوفیزم تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز بٹ ساحل ناظرین یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پاے چھِ وقتس سۭتۍ سۭتۍ بزمِ تواریٖخُک یہِ کٔہِم نِشس تحت تۄہہِ تام واتناونٕچ کوٗشش کران چھِ تہٕ تُہنٛدِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان اوٚکے علاقٕکۍ کینٛہہ ذمہٕ داران نفر یہِ اوٚکے علاقہٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت علاقہٕ تہٕ یہِ علاقہٕ چھُ ضلعے کُلگام پٮ۪ٹھ تقریٖبن 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اکھ خوٗبصوٗرت علاقہٕ یتھ زن توٲریٖخی واریاہ واٹھ چھُ جُڑان یِمن چیٖزن سۭتۍ تہٕ یتھ گامس چھُ سٮ۪ٹھاہ لۄے کھۄے یِمن چیٖزن کُن ییٚتہِ زن کتھ چھِ أسۍ کران توٲریٖخی طور کتھ کرو أسۍ تہٕ تتہِ چھُ یِمن چیٖزن ہُنٛد یا سرس ناو یِوان اوٚکے علاقُک تہٕ ییٚتہِ زن وٕنکیٚس موٗجوٗد چھِ چوٗنٛکہِ بزمِ تواریٖخ چھُ اکھ نِشست یتھ منٛز أسۍ واریاہ کٔشیٖرِ منٛز یِم تہِ بُزرگ چھِ ؤلی کاملین چھِ یِم زن رنگہٕ رنگہٕ یا سانہِ کٔشیٖرِ انٛدر ترِ ماے محبتُک یکسٲنیتُک تہٕ رٕژرُک سبق ہٮ۪تھ تہٕ تِتھٕے کٲٹھۍ بزمِ تواریٖخ کِس یتھ نِشستس منٛز تُہنٛدِس خدمتس منٛز جُڑِتھ مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ سٲری دوس ٲسِو خۄش تہٕ خۄشحال وارٕ روٗزِو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ تھٲینو صحت و سلامت بخرافیت تہٕ وٕنکیٚس أسۍ زیارت شریف جناب حضرت سید شیخ سید احمد سرہندی حضرت شیخ سید محمد صاحب سرہندی حسین صاحب سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تہٕ ییٚتہِ زن یِم 3 بُزرگ ؤلی کاملین موٗجوٗد چھِ تہٕ آز زانو أسۍ اَسہِ چیٖز ییٚتٮ۪ن گامٕکۍ کینٛہہ ذمہٕ داران نفر یِمن نِش زانو مزیٖد تہِ ییٚمہِ زیارت شریفٕچ کینٛہہ توٲریٖخ کینٛہہ کرامات زانو تہٕ امہِ علاوٕ ییٚتہِ زن بُزرگن سۭتۍ اَسہِ کتھ کٔر یی ونُن روٗد کہِ ییٚتہِ چھُ اکھ ناگ تہِ توٲریٖخی موٗجوٗد یتھ زن وقتس سۭتۍ سۭتۍ مختلف تِم کتھٕ تہِ موٗجوٗد چھِ یتھ علاقس منٛز تہِ تہٕ پٔکِو کرو امی پروگرامٕچ شروعات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کشمیر شریف چھُ محد اکبر شاخساز ولدِ غلام محمد شاخساز ساکن موضے وقے تحصیل ضلعے چھُ زانُن کہِ سون یُس مُدا مقصد چھُ بزمِ تواریٖخُک گۄڈٕنیتھ فرمٲیِو تُہۍ ییٚمہِ علاقٕچ توٲریٖخ چوٗنٛکہِ وقے یُس زن ناو چھُ یہِ کمہِ سنہٕ پٮ۪ٹھ سپُد تولُد تہٕ امیُک یُس زن پٔتِم وجہ کیاہ چھُ تہٕ یہِ ناو آو یتھ ہاں صحیح ونُن چھُ تُہُنٛد یی زِ آز برونٛٹھ سیرِ صدین ہٕنٛز کتھ چھِ پرون تواریٖخ ییٚلہِ یتھ گامس چھُ سُہ ناو زی بابُن ناگ اور وقتہ گُزرنہٕ پتہٕ چھُ سپدیومُت تتھ زی بابنس ناگس پٮ۪ٹھ ناو دوٚیِم وۄپل ناگ وۄپل ناگس ییٚلہِ کینٛہہ کالا گُزریو پتہٕ آیہِ حکوٗمت بدلن اور وۄپل ناگس پیوٚو وۄکے ناو وۄکے امہِ انداز چھُ وۄکے مشہوٗر معروٗف یتھ پننِس ڈسٹرکس منٛز مطلب ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ حظ وۄکے مطلب کیاہ گوٚو وۄکے چھُ بس ییٚتہِ یہِ چھُ صوٗفی طریٖقس منٛز یعنی کنوان یِوان لبنہٕ یعنی یِتھ کٲٹھۍ کنوان گژھِ یہِ چھُ وۄپزن کنس منٛزٕے آواز یہِ چھُ نشان دہی پوٗرٕ کرنہٕ بہٕ اتھ کینٛہہ وضاحت اور یہِ چھُ اکھ بشارت ہِش طریٖقہٕ وۄنۍ یِمو أسۍ چوٗنٛکہِ پننِس مقصدس منٛز بزمِ تواریٖخ فرمٲیِو تُہۍ یِم یہِ زیارت شریفس منٛز بُزرگ موٗجوٗد چھِ یِم زن 3 صاحب چھِ ییٚتہِ یِم کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ سپٕدمٕتۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم تولُد سپٕدمٕتۍ تہٕ یِم چھِ وٕنکیٚس زیارت شریف موٗجوٗد اوٚکے علاقس یُس زن تۄہہِ فرمووُ اسمِ شریف جناب حضرت شیخ سعید احمد سرہندی جناب حضرت شیخ سعید محمد سرہندی جناب حضرت شیخ سعید حسین صاحب سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ اجمعین یِم چھِ
آز برونٛہہ 200 ؤری یوت آمٕتۍ تشریٖف اوٚنمُت پنٛنیو مُرشِد گامدیو دیُتمُت حُکُم تَمہِ پتہٕ وٲتۍ یوٚت اَمہِ پتہٕ ہووُکھ دیٖنہِ الہی ییٚتہِ یِمٕے صاحبن کیٛازِ یہ چھُ آمُت وٕچھنَس تل تہِ کینٛہہ صحیح جناب حضرت امیر کبیر میٖر صٲب حمدانی ییٚلہِ آیہِ 3 مراتب کشمیٖر تِمن سۭتۍ ٲسۍ اَکہِ لٹہِ 700 سیدات اَمی انداز چھُ یِمو صاحبو تہِ تشریٖف اوٚنمُت تہٕ قصبے سرہندٕ پٮ۪ٹھ یوٚت یِمو صاحبو ترٛیو یِمن ٲسۍ کینٛہہ خدمت گُزار تہِ اکھ صاحب سۭتۍ تہٕ سُہ تہِ چھُ ییٚتہِ یعنی کہِ دفنٲیِتھ ییٚتہِ جگہس منٛز أتی ہۄتھ سایڈس بہرحال تہٕ روٗد یِہُنٛد 200 ؤری چھِ گٔمٕتۍ 200 ؤرین اوس ییٚتہِ کینٛہہ درختان بٔڑۍ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ برٛٮ۪ن ٲسۍ یِمن منٛز بستی بسہِ ہے تِمن برٛٮ۪ن منٛز تہٕ تیوٗت کال برٛونٛہہ تقریٖبن 50 ؤری ہیوٗ گوٚو تہٕ تتھ کوٚر اہلِ برادٔری منٛز ییٚتنس موضوٗع واقعس منٛز یِم زن ذِمہٕ وار نفر ٲسۍ تہٕ تِمو کوٚر تتھ حِسابہٕ کتھ تہٕ آیہِ کٹاگٔری تتھ سٲرسٕے ژٹنہٕ تِم تہٕ روٗد یہِ پتہٕ طریٖقہٕ سان تہٕ آیہِ ولنہٕ کرنہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ یہِ وقت أسۍ یہِ انجام دِوان چھِ تہٕ یومہِ جُمعرات برٛٮ۪سوار تہٕ دِگر نٮ۪ماز ادا کرنہٕ پتہٕ تہٕ بوقتِ مغربس تانۍ چھِ ختمات موضوٗمات یِہُنٛد یِوان پرنہٕ 3 صاحب چھِ یِم کران چھِ شروٗع 2-3 ختمات سلام درود تہٕ دُعا منگان تہٕ کران چھِ اختتام پذیٖر تمہِ سۭتۍ مجلس تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ فٲضیاب گژھان چھِ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ ماجہِ بیٚنہِ کورِ یِم آسان پننِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس رحمتس فضلس پٮ۪ٹھ یژھو أسۍ زانُن کہِ ییٚتہِ زن توٲریٖخی طور اکھ ناگ تہِ موٗجوٗد چھُ تہٕ یتھ زن ییٚتِکۍ علاقن ہُنٛد تہِ ونُن چھُ کہِ امِچ کیاہ توٲریٖخ چھِ امِچ واریاہ کرامات بیان چھِ یِوان کرنہٕ تُہۍ ہیٚکِو امیُک تھوڑا بہت توٲریٖخ بیان کٔرِتھ اَسہِ یہِ ناگ یُس زن چھُ اتھ چھُ خۄداے قُدوٗس زانان اور أسۍ چھِ ییٚمِس صدی ہٕنٛدۍ لوٗکھ البتہ چھِ ییٚلہِ خُدٲے گٔمٕژ چھِ کُنہِ وِزِ پتہٕ درٛاے ییٚمہِ مارگُزار منٛزٕ یعنی پایپہٕ یِم زن کترِ ہٕنٛزٕ پایپہٕ آسہٕ کترِ ہٕنٛزٕ پایپہٕ تِم ٲسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ خبر کتہِ پٮ۪ٹھ واژمٕژ خبر کتہِ پٮ۪ٹھ أمِس کوٚت چھُ گژھان ییٚمہِ سایڈٕ ییٚمہِ برونٛہہ کَنہِ چھُ یہِ ناگ اپٲری چھِ یِم یِوان اپٲری چھِ تِم یِوان تہٕ لہذا چھُ سری کتھ یہِ یِمن ہٕنٛز لہذا یہِ چھُ تبرُکاتس منٛز اگر کانٛہہ گاو گژھان کٲنٛسہِ حملہِ منٛز تراوان ووٚژھ وۄژھُل تِم چھِ دۄد انان یوٚت یا کانٛہہ چیٖز انان یا تہر اننہٕ خۄدا صدقات خٲرات تِم تہِ انان چھِ گامہٕ وٲلۍ یوٚت سٲری تہٕ امہِ انداز چھُ فضل برکتس تِم تہِ چھِ کران کُنہِ نہ کُنہِ زیارت شریٖفس چھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کرامت آسان خاص طور پر سۄ کرامات چھِ آسان یۄس زن یتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن منٛز یا مُختٔلِف اگر أسۍ وٕچھو أتھۍ علاقسٕے منٛز مشہوٗر تہٕ معروٗف چھِ آسان سۄ کرامات یژھو أسۍ زانٕنۍ پننٮ۪ن یارن دوستن سۄ کرامات چھِ یہِ زِ مطلب سٮ۪ٹھاہ صاحب تہٕ لہذا ہاں صاحب چھِ آمٕتۍ یوٚت واریاہ یتھ درگاہہِ اندر اور یِمو زن نیوٗ یتھ بستی اندر یا غٲر یۄس گام ٲسۍ کینٛہہ گام تِمو منٛز تہِ ٲسۍ کینٛہہ لُکھ یِم ییٚتہِ گٔیہِ فضل برکتس بٔڑِس اُمیٖدوار تِمو لوٚگ یعنی نیکو کٲری منٛز درجہِ پنُن یتھ منٛز ییٚتنس کینٛہہ صاحب چھِ موٗجوٗد تہِ یہِ ہسا اوسُکھ دفنٲیِتھ تہٕ کینٛہہ چھِ باقٕے بٔستِین اندر تہِ تہٕ یہِ چھُ سپدیومُت اور تِمن نِش اوس پتہٕ لوٗکھ یِوان تِم ٲسۍ گژھان پتہٕ تِمن نِش فیضیاب رحمتس یا یہِ ہسا اُمیٖدوار کُنہِ رٕتِس منزِل مقصوٗدس ٲسۍ واتان أسۍ وٕچھان چھِ وادی کٔشیٖرِ منٛز چوٗنٛکہِ اگر کتھ کرو أسۍ یِہُنٛد خاندٲنی تعلقات کٕمن سۭتۍ ٲسۍ رلان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ شُروعاتس منٛز فرموو یہِ یژھو أسۍ تھوڑا بہت ڈِٹیلس منٛز زانُن یِم صاحب یِم زن چھِ جناب حضرت شیخ سعید احمد صاحب سرندی 93 صاحب یِہُنٛد چھُ سلسلے نصب نامہ رلان جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ تِہُنٛدسٕے پُشتہِ ناز نِنس منٛز تِہنٛدسٕے سلسلہٕ چھُ رلان یوٚتامتھ تہٕ امہِ انداز چھُ یِہُنٛد سلسلہٕ یوٚتام ووتمُت یوٚتام یِم یوٚت آیہِ تہٕ باقٕے چھُ یِہُنٛد طریٖقہٕ یُس تہِ یتھ دربارس منٛز یِوان چھُ تہٕ پننِس مقصد مُدعاہس منٛز چھُ کامیاب تہٕ کامران گژھان تہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل کرمہٕ سۭتۍ تہٕ یِہُنٛد چھُ آسان پاش چلان خۄدایس کیازِ اللہ اولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہِ چھُ قرآنِ کریٖمٕے تہٕ لہذا یِم چھِ تمہِ ہستی ہٕنٛدۍ مجاز یِمن نہٕ کانٛہہ خوف خطر چھُ تہٕ لہذا باقٕے روٗد سوال یِہنٛدۍ منقبت تہٕ مےٚ چھِ پانہٕ تہِ یِمن پٮ۪ٹھ کوٚرمُت جانہِ سٲری تہٕ یتھ زن مےٚ 75 منقبت یِہنٛدۍ کٔرمٕتۍ چھِ بیان شاہِ سرہند شاہ سوار چھُم جگرس مےٚ لولہٕ شاہِ سرہند شاہ سوار آگ سونٕے نامدار شاہِ سرہند شاہ سوار
हा आशको थावकन सरतल युद्ध चुक बंत सन हा आशको थावकन सरतल युद्ध चुक बंत सन रोज अदकति दगियार शाय सरहद शाह सवार रोज अदकति दगियार शाय सरहद शाह सवार छुई बेलाश गुलिस्तान आग सुंदी आस्तान छुई बेलाश गुलिस्तान आग सुंदी आस मगर कहंद खतर लोल वालन शहजार शायद सरहद शाह सवार लोल वालन शहजार सवार दर शरीयत वत्सरत दर तरीकत लाइजरत दर शरीयत वत्सरत दर तरीकत लाइजरत छै हकीकत मिलतार शाय सरहन शाह छै हकीकत मिलतार शाय सरहन येल वजूद से सनख खाम छुक पख्ता बनक येल वजूद से सनख खाम छुक पख्ता बनक जान मोरफत असरार शाय सरहन शाह जान मोरफत असरार शाय सरहन शाह जेर दर अकबर गदा बेड तल्लायन सदा जेर दर अकबर गदा बेड तल्लायन सदा क्या सखी चोन दरबार शाय सरहन शाह सवार सखी चोन दरबार शाय सरहन शाह सवार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम जानून कि इतज़ा वशान वली कामीन दो यवान बनाने युजन यथ इलाकस मन शान आसान सरहित रिवायत आसान यन वक्त चूंकि लकट बड़ बच्चे तक दोस इंतजारस ये सह दह कह मनाने यथ मज साहिब तशरीफ फरमान ज़ियारतस मज या इहज जन यह फरमो नात खनी करने दरूद अज़कार करने खतमात पढ़ने यह सालाना आसन माह रजबस मज करने युद उर्फ मुबारक तो तम सात इर्द गिर्द तम लूख तन यह सन सारी बस्ती वातान मौजू वक़ युत जनो बच्चे वातान तो अति कर दरूद अज़कार सलाम दरूद दुआ तो मंग कर पन्नस परवरदिगार आलमिस यथ दरगाह पे ताकि अल्लाह ताला अत मखलूक़ात पे रहम कर जरूरी तो यह हमेशा और मे वत योतन अल्लाह ताला सद फजल करम सत 30 पे 35 वरी अलावे पहमत यह अंजाम तो बहरहाल तो यह मोन वन कि 30 पे 35 वरी वो तुम अंजाम दिवान दार खदमत या ज़ियारत शरीफ क्या बासो तुम ज़ियारत शरीफन मज तो इन चीज़न चूंकि वारिया बुजुर्गन नश बोजान वक्त इन ज़ियारत शरीफन पे सह फैज़ आसान हासिल सपदान इंसान क्या फैज़ फैज़ जरूरी और मे मतलब तालीम एजुकेशन कम कोर्मुत और यीचा मे अल्लाह ताला मुरवत कर्मज बहुत पन्नस रब्बस बड़ शुक्रगुजार सुबहान का मशकरना हक शुक्र कहस मज अल्लाह ताला सह फैज़ बरकत क्या तो हज़रत शेख सदी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह या बाकी दीगर मुअज़्ज़ज़ यम जन गुजरेमित या दुनिया फ़ानियस मज तो यमन मज रुक याद अत आम जतस मेहरे अवलिया मेहरे इलाही कहरे अवलिया कहरे इलाही तो अल्लाह ताला कर रहमतस उम्मीदवार न कि गजबस तो कहरस न कि यथ इलाकस मज यह ज़ियारत शरीफ मौजूद ये तमीरात सठा बेहतरीन अंदाजस मज या शुबदार अंदाजस मज हर कह चीज तरीक सान थवन आमुत या यम त मेहमान योर दूर इलाकों पे तम सठा अकीदत सान अदब एहतराम सान ये नजर गसान अगर वो अ तमीरातस पत्किन यह मतलब ये अवकाफ बोर्ड बनत तम वक्त वक्त कर यह तमीर लगन या यह जरूरियात लगन तम पूरा कर ताकि लुकन तुम किस्म तकलीफ वतन मौसम बदलान कुछ सात तमन ग तकलीफ लगन कह तमें मुताबिक वक्त वक्त युथ मौसम तुथ तम सहूलियत थवन तो तमें खुद लवाजिमत तहद बराबर कर यह जन यम बॉडी तो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मैनेजिंग बॉडी कर सारी पूरा बराबर वक्त क्या बासान वक्त तिमन ज़ियारतन पे तुम फरमो कि ये प्रेस ब्रसवार खतमात लगान इन ज़ियारतन पे चीज़ आसान दस्तियाब क्या
خدمات لگان کہیں یا مزید تکن گشت کہیں لکن ہند یا گام برادری ہند توجہ تیوتہ آسان کہیں اس کو واریاہ زیارت شریف اس نظر تل تہ تمن تام کیا پیغام چھو تۄہہِ یژھان واتناوُن میون چھُ یہِ وَنُن یوٚتانۍ اُمت مُسلمہ چھُ اور ییٚمِس صوفیزمُک تعلق چھُ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضل کرمہٕ سۭتۍ توٚتانۍ پَزِ یِمن ؤلی کاملیٖن بُزرگانہِ دِن ہُنٛد ہمیشہِ ہمیشہِ کیازِ یِمن سپدیو خۄدایہِ رٲضۍ بمطابق قرآن رضی اللہ عنہ ورد عنہ یِمن گوٚو خۄداے قُدوٗس رٲضۍ یِم سپٕدۍ خۄدایَس رٲضۍ تَمہِ ہر کُنہِ طریٖقس منٛز اَمے اندازٕ چھُ یوٚتامَتھ یپٲرۍ یپٲرۍ یِم آسن تِمن تہِ پَزِ پننٮ۪ن یہِ سا زیارت گاہن توجہ دیُن تہٕ صحیح پٲٹھۍ اَسہِ نِش چھِ توٲریٖخ اَمِچ یہِ أسۍ پَران ییٚتنَس چھِ یِہِنٛدۍ خدماتِ موضوٗعات أسۍ چھِ تَمی اندازٕ پَران نہ کہِ ہنٛگتہٕ منٛگَے ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ پٔرِتھ کینٛہہ یَتھ چھُ تِمے اَسہِ پَرنَس یہِ چھِ تھٲومٕتۍ زن جناب کتھ کران یُس تۄہہِ عرس مُبارک فرموو تتھ منٛز کُم کُم چیٖز چھِ سپدان تتھ دۄہس پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ چھُ آسان مطلب ییٚتہِ لُکھ واریاہ بِسیار تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان یہِ مطلب یعنی کھٮ۪ن چیٖز یعنی ییٚمِس کانٛہہ بۄچھوت آسہِ تَمہِ خٲطرٕ آسہِ کھٮ۪ن تہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ لنگر خانہٕ باضٲبطہٕ ییٚمِس بۄچھِ ہوٚت آسہِ یا فاقہٕ ہوٚت آسہِ دوٗریُک آسہِ تَمہِ خٲطرٕ چھُ لنگر خانہٕ باضٲبطہٕ آسان فاقہٕ ہیٚکہِ نہٕ کٲنٛسہِ لٔگِتھ کینٛہہ ہاں تہٕ بالکل گژھِ ہر لحاظ رہٲیِش طریٖقہٕ آسان سُہ تہِ چھُ ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ تَمہِ طریٖقہٕ تہِ گژھِ نہٕ تنٛگ تلب کتھ کرو قدیٖم زمانہٕ پٮ۪ٹھ یہِ تعمیٖرات کر آو کرنہٕ تَمہِ پرون قدیٖم کمہِ آیہِ اوس کمہِ حساب اوس تہٕ سُہ کُنہِ دٔسۍ اوس کرنہٕ یَتھ سپُد تعمیٖر کرنہٕ کِس صوٗرتس اندر 65 ؤری 65 ؤری بالکل 65 ؤری برونٛہہ اوس ییٚتہِ یعنی دکھرا أنٛدۍ أنٛدۍ برٛٮ۪ن زبردست خطرناک برٛٮ۪ن ٲسۍ تہٕ تٔتھۍ اوس یعنی کانٮ۪ن ہُنٛد بنٲیِتھ یِتھ کٔنۍ حِسابہٕ کانٮ۪ن ہُنٛد اوس بنٲیِتھ سُہ کُنہِ جل تَمی اندازٕ ٲسۍ اَتھ منٛز قبرِ منٛز ییٚمہِ پتہٕ صفٲیی گٔے ییٚلہِ ییٚتہِ انداز آو کرنہٕ ییٚمہِ قٕسمُک یہِ تعمیٖرات پتہٕ درٛاے ترٛٮ۪نوَے صاحب ٹھیٖک پٲٹھۍ یُس زن ہوٚتہِ اَسہِ اوس اَمہِ ہُنٛد اوٚنمُت نصب نامہٕ کٔرِتھ تہٕ توٲریٖخس منٛز تہٕ سُہ درٛاو برابر تی محترم یہِ چھُو تُہۍ وٕچھان حظ بزمہِ تواریٖخ یُس زن کٔہِم نِشست تۄہہِ تام واتناونٕچ کوٗشِش کران چھِ أسۍ بالکل چھِ أسۍ وٕنکیٚس موجوٗد اوکے علاقس منٛز یُس زن ضلعہٕ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ تقریٖبن 5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اکھ خوٗبصوٗرت علاقہٕ چھُ تہٕ ییٚتہِ زن 3 صاحبن ہٕنٛز زیارت شریٖف موجوٗد چھِ توٲریٖخی طور یہِ گام سٮ۪ٹھاہ ماننہٕ یِوان چھُ مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ پروگرام سٮ۪ٹھاہ پسنٛد آمُت پسنٛد یِنس سۭتۍ سۭتۍ زیادٕ سے زیادٕ لُکن تام واتناونٕچ مُمکِن کوٗشِش کرٕنۍ تہٕ پروگرام کہِ حوالہٕ کومنٹ سیکشنس منٛز ضروٗر پنٕنۍ راے درٕج کرٕنۍ ٲخرس پٮ۪ٹھ یژھو صاحب تۄہہِ نِش زانٕنۍ کہِ کیاہ پیغام چھُو تۄہہِ یژھان واتناوُن یِم پروگرام کہِ حوالہٕ أسۍ چھِ وٕچھان سٲنۍ جوان چھِ وقتس سۭتۍ سۭتۍ تِمن خرافاتن ہٕنٛدۍ شِکار سپدِمٕتۍ اکھ اِنسان چھُنہٕ انداز ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ تِمن تام کیاہ پیغام چھُو تۄہہِ یژھان واتناوُن یہِ زِ ہر أکِس مُسلمانس چھُ ضٲبطہٕ سُہ تھایہِ ؤلی کاملٮ۪ن ہُنٛد یپٲرۍ یپٲرۍ آسہِ یِمن سۭتۍ پنُن دِلی محبت ہر طریٖقہٕ ہر صوٗرت ہر سِمتس منٛز کیازِ بہتر تہٕ بہتر اور آبٲدی تہٕ زندگی چھِ یتھ دُنیاہس منٛز اور عالمِ ٲخرتس منٛز بکار کیازِ یُس زن نیکوکارس سۭتۍ صحبتس روزِ سُہ وۄتھِ قیامس دۄہ تٔتھۍ منٛز قیامس دۄہ وۄتھِ سُہ تٔتھۍ یُس یتھ سۭتۍ وۄتھِ ییٚتہِ پکہِ تِکہِ یتھ نقشہٕ قدمس پکہِ کیازِ یِتھٕے کٲٹھۍ أسۍ سرورِ کاینات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یِم زن خلفاء راشدیٖن چھِ جناب حضرت ابوبکر صدیق جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان غنی ذُالنورین رضی اللہ تعالیٰ جناب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اربع یعنی امیر المومنین امام المسلمین تِم ٲسۍ تابع تہٕ تبع تابعیٖنن برونٛہہ پتہٕ آیہِ صحابی تِمن سۭتۍ یِمو امامو سانیو کوٚر تِمو تی روٚٹ ہُمو پتہٕ آیہِ تابعیٖن پتہٕ آیہِ تبع تابعیٖن یہِ روٗد قیامتس تام یِہے نِشٲنی روزِ یہِ زن پکنٲوِتھ روزِ خۄداے سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ یِم امہِ نِش علیحدٕ آسن تہٕ تِم چھِ میٲنِس عٲیٖنس منٛز خسارس منٛز ہاں یہِ چھُ صحیح ثٲبت بالکل یِم لوٗکھ یِمن سۭتۍ کوٚرُکھ محبت تِمو کیازِ یِم چھِ عالِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم عالِ رسوٗل فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس میٲنِس عالِ رسوٗل کِس کٲنٛسہِ فردس کٲنٛسہِ شخصس کُن اِشارٕ کرِ غلط ہٲوِتھ سُہ تکلیٖف واتہِ میٲنِس ذاتِ مقدسس لہٰذا ییٚمہِ ساتہٕ اکثر فرمو یہِ یعنی حضرت فاطمہ زہراہس کُنتھ بیٚیہِ ساتہٕ حضرت عباس رضی اللہ سُہ اوس چیچہِ بابہٕ جناب رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ یِہے چھِ میٲنۍ گُزٲرِش تمام یۄس باین دوستن بُزرگن تہٕ تِم ہیٚکن پننٮ۪ن پننٮ۪ن گامن ییٚتنس یہِ آسہِ تِم ہیٚکن اتنس یہِ امیُک قٕسمُک کٔرِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ عزت آبرو سان تہٕ محترم أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ بزمہِ تواریٖخُک یہِ کٔہِم نِشست تحت تۄہہِ تام واتناونٕچ یہِ زن کوٗشش ٲس تہٕ مےٚ چھِ وُمید کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ پروگرام سٮ۪ٹھاہ پسنٛد آمُت
پسند ینس سی زیادہ سے زیادہ لکن تام واتن ممکن کوشش کریں روزو مزید جانکاری خاطر جڑت مے تھو پنن دہن مز یاد اللہ تعالیٰ تھو تہ تہ صحت و سلامت وقت ٲخرس پہ تہ کرو برونٛہہ کرو یہ شیئر پیش کتہ آ غٲفِل انہِ کتہِ چٲنۍ آسان جاے جاے چٲنۍ چھ تلہٕ میٚژِ بنہِ سُے نا مےٚ وَنہِ یاو دٕے نا مےٚ گجم منہِ سُے نا مےٚ وَنہِ یاو ناظریٖن محترم یہ پیغام تہ سارنٕے یارن دوستن کہ پنٕنۍ حقیقت زندگی یس زن سور کرنے موجوب کرو اللہ تعالیٰ کن رجوع آج وچان سانہ وادی کشیر اندر مختلف سن جوان تمن خرافاتن ہند شکار سپدمت یہ پیغام تہ تام واتن ممکن کوشش روزان بزم تواریخ کس یس 11 نشستس من پروگرام واتن زیادہ سے زیادہ لکن تام مے تھو پنن دہن مز یاد کیازِ ملاقات بیس أکِس پروگرامس سۭتۍ کر روزِو جُڑِتھ تٔمِس سۭتۍ تٔمِس کیمرہ مین اجازت روزِو وٕچھان وائس آف صوفیزم السلام علیکم